This is Mathulane Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Salibonani okhulumayo ngumthulisi Hanana unobhala jikelele weZAPU. Bakithi kulomkhosi omkhulu owenziwa ngamajaha koncobe bangancube besekela abantu bebandla leMthokazi Republic Party abangu9 ababotshiweyo abasejele bagwetshwa ngendlela esibona ngani indlela abagwetshe ngayo kayitshengisi ukuthi amalungelo abo ahlonitshiwe nguhulumende webandla libusayo uhulumende weZANU. Mina ke ngikhuluma ngimeli ibandla leZAPU siyawusekela umcimbi ngenxa yokuthi siyakholelwa ukuthi any struggle must identify with other struggles. Any revolution must also identify with other revolutions, and also even as opposition parties kumele lapho esile sitha esifana nayo khona sibambisane sincedisane. Kulesithi esikhulu khathese eZimbabwe esinguzanu PF esesisebenza umthetho hathi ukuvekela abantu kumbe uluntu kodwa esebenzisa umthetho ukulwisana labantu. Thina njengoZAPU siyananzela umthetho usetshenzisiwe ukukhawulisa, ukujezisa, ukupanicha, ukuncindezela abantu bebandla leMRP laba abangu9. Ngalokho ke sithi hayi singabantu asambelini kulowo mcimbi siyesekela abantu beMRP, siyesekela abantu beZimbabwe, siyesekela abanye bethu ababhadlejele bengelacala, siyesekela abanye bethu abagwetshwayo bengelacala, siyesekela abanye bethu abaphakathi kokuhlukunyezwa behlukunyezwa isitha sethu sonke esinguzanu PF. SinguZAPU siyanxusa futhi ukuthi abanelisayo kasondele nini labangenelisiyo ukufika mathupha kulowo mcimbi siyacela kaba zame ngazonke indlela ukusekela abantu abasejele, ukukhangela lokugcina lokuncedisa ukuphathisa izimuli zabo eziphandle bona besejele bafinyelele babaphathise benze konke okusemandleni nabo ukwenzela ukuthi abantu laba bagcinakale. Sikhumbuleke ukuthi injustice to one is an injustice to all. Injury to one is an injury to all of us. Namhla iMRP kusasa kungavuka ngowe. Sekele MRP laba basejele ukwenzela layo kusasa mhla isitha singuzano sikubamba abantu bakusekele lawe. Ngiyabonga. This is Mathulane Broadcasting Corporation. Inspired to inspire.